Deputy Speaker w'Ishengyero Right Honorable Thomas Taiwa ashabira abebembezi omu ihanga okuteeka omu maisho emirimo y'entunguuka n'okuba ekyokureeberaho. Taiwa nagira ngu ekishanja eki nk'oku President Museveni agambire kyemereire kuba aha muramwa gw'entunguuka. Bashaba kugira ngu hati imwe mu by'abebembezi hati ekisanja kitwazamu twaza omuriro w'erensya struggle yitu atandika n'ey'amaani nk'oku President yakigamba twaza omu kisanja ekyokugira ngu hatakagira owabyama, twaza omu kisanja ky'okukora kurwanisa obwoko. Taiwa ayongire ashaba abebembezi okwetantara okwebaganisamu okwihaho bata omu maisho entunguuka y'ihanga. Tibikwombeka wareeba omuntu orabireete kuja kubashororamu mazima tibikubombekera akuba nyowe ndi mito omurankora konka kibugo kunakugambira tinkashororwaga habo kugira ngo nje mu kigo nebanje byakozesa birabakonga babikole baberanga mu office olutunya naye mulumbe tubera naye mpuwa lwamubona tubera naye mama nabanja katonda akwatireko naye nsaba President Museveni taina kukwera byamkwanga akongere ekifungo. Yashaba abanya-Uganda okushabira President Museveni kwabase kuheereza ihanga kurungi. President wetu tumushabire bisanje kigendeke kandi tugaruke tushabe munonga nimanya nitusiima bi Prime Minister kozire konka cyo tuzibira kushaba kugira ngo ekisanja cye yaguma gizire ki aguma kine tugume kine. Inganzi y'ihanga Right Honorable Robin Nabanja ashabira abebembezi okwera abantu okora obwiga n'okwebabe n'entasya. Twina kurora nk'abebembezi aba Uganda abebembezi ba Kakumiro nituya abantu baitu mu bunaku nkwenda itwena buli muntu kakwali osoke otere tochi owawe kusooka kirikita. Nabanja ayongire ashaba abebembezi okozesa okushaba kwa President Museveni aha mpinga y'omurembe na munonga enkora ya 4 Modo. Lwebajo tugirege milioni 14,700 oli ayizirege nayenda tre 12 amangu ago era nijomba wayiroga lwebali bantu ba Mukama tosobola kuba kubi oyegere ebya President yakubaza the 4 Modo intensive farming. Amakuru aga gashakwa Onesimus Turyehabwe. And in your eyes